Kublai ya phi baro. Kapang gabangan kerana phi menta kalong. Hatu tang kabalang Katolik kalanti banyo ya kajing embom jukon. Ujisu shuab unki shabneng ulakran syai uong. Jar ubanget badu bayo baptisma unlai jar ubanget en benram. Ujisu yai ban shushu uong. Jar baba mega do jonga badu badi ekas nam jonga udan kajing embom jukon. Bat ngan sabin mi pat ya u ha kasingi khadu. Hagni ngi sutu syai. Kajing embom jukon kawantang nau Jesus Christ. Badia kabalang Katolik la senghi dau Jesus Christ. Talaban mi ru kajing keli. Hatu tang kito kibadan ha kabalang Katolik kinyo jing em. Kajubab kalong Jesus Christ da kamon lajong ula seng labu balak penkubo dala dehi baniyo kajing em dailang ba kabalang ba uhi ula seng baduong. De kumta nga ong api pilong umaw siyang Petrus bad halor uni umaw siyang ngantay ya kabalang jonga bad kibor kadujong kinomla ya ka. Ki atali kijing tho na kijing tho abakut pala kadaw haneng kapan isyai kenang baniyo kajing em ide ban pediang ya kasakramen jong baptisma kasakramen jing mapom bad kasakramen jong ga Eucharis bakut. Namar kata kumbangi long kamed Christ kabalang kadai kalenti baniyo ya kajing embom jukun namar uhi ubala seng labu yaka na kadi kadaw lakhot eka kasakramen jong kajing embom jukun. Ngiyos ngaw barabor ya gani ka kantien sabar kabalang en omdan kajing penem ya gani lapandon kam lingkong da usipren bakhut jonga Carthage hakas pas nembalai. Ya gane kajing hingkai beher pateng lapan syai da upo Pius bakhadway. Kapan kan mau kajing embom jukun kawan na Jesus Christ lang ba kabalang Katolik. Upo Pius bakhadway uhikai baublay uklam penrem ya kitu giba imhok kibom tip ya kajing shisha jong kabalang Katolik. Kitu kubam tip ya kajing shisha jong kabalang bat kani kamde kajing bakla jongki kum kine kila banyo ya kajing embom jukon. Kade kalong tang lada kiwa sida ya kajing shisha bat ki persang bat imhok kat kum kajing shisha. Kitu gibre kubam tip ya kalanti jong kajing shisha jong kabalang Katolik kide ban bot ya ka an balatho hagi dodot jong gibre baro. Kalong kebadan kam ban ken mau ba baro gibre kide ban wad ya kajing shisha khamtam kabede ban wad ya ublay bad ya kabalang jungu bad ban pediang ya ka bad bat scam ya ka haba kelatip ya ka. Kala banlong begitu gibre gebam ju yo sngow ya ka gospel kila ban yo kajing em kane kam daipan bagi Katolik ken lai no ban pendep ya ka kamram jongki ban yalam ya ka khobo jing ban im kabadai syapang Jesus Christ. Baro kidan ka hok ban yo sngow ya kajing shisha ban ujisu lahikai aibor ban pha ya ki apostol ban yalam ya ka khobo babha syakiwai ban pelong ya ki priyo baro kisenran jungu ban pelong kisenran jungu lada kamdan kisakramen ban kajing bod renti ya kajing kai bawan nakabo bahalor balaseng labu dau Jesus Christ nangta kito gibaklam yo sngow ya ka gospel kini ki wanra kajing do nong kabakraw nama klam kini kimtip ya kalanti ka basisya ban kalanti ban poy sya kajing khon kadi kalong kaba dan kam kerki kenang bagin la ban yalam yakiway daki kitien bat kinuksa bubaha jungi ban pelong sitali bat ublay langba kabalang na kadi kadaw kabalang kadai ban sutu baka kam jialam kadai ka kamram kabakong santam kajongka kublay shibun bat ublay unkor kukudo ya phi baro.